Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurayan tulak yang malik ngaturan sopur puisi bahasa Sasa. Pada girang bekesena adin ke ini bekerisa karya Haji Abdullah. DR Abang pakaian penguasa Leman Jakarta jang ke Potong Desa. Lambang bangga kuasa panjak Allah Ta'ala le bumi Nusantara. Sak ngatur rakyat jelata, atur gajin bijen datu, guru, polisi, tentera, sampai temang maling begal, tukang tipu, tukang nyabu, ipak penjara, ngadu tekenan, bareng totokan palu. DR Abang mulai hebat. Datu penguasa doang kanggo ngadu. Jadi ukuran sukses dengan hidup lek dunia sengak lek lacina tersimpen amplop map bebisa tertolok cek satak warna siu makna. Daerah abang sakali berkuasa ndek melulu dengan kota loe endah Leman Desa. Si lek julun SD nelai motor mobil jarang geliwas becik ne wah hidup sengsara bareng amak kake bentek keranjang lembar regang ngawis serebu ponggok tenggala mondok gue sango terpaksa puasa kempet telor saksiang fatur belanja. Pengadu DR Abang ndek harus berijazah kampus Bali, Jawa atau negara kanguru. Ijazah kampus Pancor, Anjani, Mamben, Peraya, Mataram, Bagu, endah bahun, beradu. Asal sanggup bertukar tatu, rukap peluang manfaatan waktu, berajah pacu, ndek cukup cuma penter doang, baca 1000 buku, lagu harus milu begending, ngebing lek tengah kalangan, bareng irup kanca pemburu di dunia baru. Sana bijajari senamian cerita nika peristiwa nyata kelampan irup mangkin dunia zaman merdeka. Sana bau jari kesena adil te ini bekerisak tadah ndek manja milik irup marak raja mangan kesuap selapuk kesatu tejok kiri tejok kawan duduk kursi makan meja. Adin ndek ke bersekolah jadi dengan sombong geru kalah nasib menang gaya. Adin tendek tererot marak telepon terjeluk tergoreng jari baju isi keras dunia. Adin tersadar tentang sukses ndek tertentuan isi tahu sekolah semata lagu perjuangan pikiran tebarengan isi kelampan pacu pangeran berdoa.